بسم الله الرحمن الرحیم. امداد پا اللہ نامہ کیا سک باز مہربان و زبر رحم کنو کے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ پاکیہ بیان کنت ہرچی کے آسمان نے تہا ہست و زمین نے تہا و ہمائیں زبردست و زبر خیرکار. هو الذی أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ہمائند کے در کتند کافر کتابیانی چا آنی لوگاں گو بندات مچیو میڈیا شما گمان نکتگت کے در کائن تو آن گمان کتگت کے آنی دیمپان مت آنی قلات چا اللہ عذابا یا اللہ آورت آنی سر عذاب چا حمودہ کے آنی وہم و گمانا نہا و دور ادات آنی دلانی تہا بیم کہ کروجان بتن تو تی لوگاں پا وتی دستان و پا مؤمنانی دستان نی اندرز بزیرت عبرت بزیرت او چم پچم. مدینہ ہے کر رگوران یہودیانی سے قبیلہ نندوکا بنی نظیر بنو قریظہ و بنو قینقاع وحدی کے واجہا چمکہ ہجرت کوت صلی اللہ علیہ وسلم و مدینہ آت کو جہمنند بیت اور واجہا گو یہودیاں چیزیں قول و قرار کوت کہ ماں و شما گو یک دگرہ جنگ نکنے بلیشن چیرکائیا مسلمانان خلافہ پندل سازت و مکرش کوت گو مکہ کافران سک ہور تور بتا. یک بری واجہ صلی اللہ علیہ وسلم شانی گورا شوت گوڑا بنو نظیر مردمہ ہمیں لوٹت کے چب پرزا یک مزنے سنگ چگل بھی دیا. واجہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بکنا شاہ ہمیں ارادہ کتگا کہ اللہ پا وحی واجہ عبابتا سرپت کو. گوڑا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر تر رہے وانی سرا لشکری کو چیزی روچا آوتی کلاتا نتہا بند بتا. آخرہ آیا ہمیں شرط سرا کہ آیا ہچ کنگ مبی چاودہ درائق قبول کو. واجہ آئینی ای شرط قبول کو و آچا مدینہ درت کو خیبرہ شتا و حمودہ جامنند بتا. پد عمر رضی اللہ عنہ و تی خلافت زمانگا چاودہ در کتا و دیم پا شامہ رہ داتا چونکہ ای آئینی چا مدینہ اولی لڈگو درائے گا پمشا اشیاء اول الحشر کو شگوی چونکہ سکے مہریں قلاتش بستگا پمشا آئینی و تی گمان ہوں ہمیشت کہ آیا چاودہ کس در کتنکا مسلمانہ ہوں ہمیں گمان کتگت کہ چدا اشانی در کنک بلاہیں دلی لوٹی و گرانے کھائے زا اللہ چا مسلمانانی دستا ہنچے سزائی داتا آئیے وہم و گمانش ہچ نیستا. یہ مسلمانانی ہمیں بیم میں برکتا کہ آئیں ہوتی لوگ جاگہانی ویل کنک قبول کت و چودہ درت کا وحدے کہ آئیں یقین بیت کہ آئیں ہر حالہ درائیگی ہیں گڑ آئیں ہوتی لوگ جاگہانی پروشگو ویران کنک پوتی دستا وط بندات کت یعنی روگا پتائی مسلمانانی کارا میں آئیں و ہمیں وڑا دروازگو آدھگے سامانانی درکنگی شروع کت تاکہ آئیں گوتا پورت بکنا وچا ڈانا مسلمانہ آئینی لوگ جاگہانی پروشک بندات کت تاکہ دیرہ نشت مکنا وان سر گرفت وش بی ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وگر نبشتہ مکتے اللہ آئینی در پدری گڑ عذاب داتن تم دنیا و پائیں ہستیں آخرتا دوزہ عذاب بزن دگے گندہ تریں عذاب داتگتا بلے چونکہ اللہ تقدیر ہمیں نبشتہ کتگت پمشا اللہ ہمیں در ملکی سزا داتا. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
ये पमेशा के आया मुखालफत को अल्लाह व ये रसूल है और हर कस के अल्लाह मुखालफत बेकंत और अल्लाह सक्की सजा दियो के मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह वलियुख़ज़िय الفاسقين चीज़ी के शुमा गोड्डत च मच्चा या आ शुमा इश्तंत के उश्तू कंत वती उंडाला निसरा ये अल्लाह हुक्मा ताकि रोज़वा बेकंत बदराहा ये खास या किस्म मच्छे या व मुराद द्राही मच्चंत आइनी ई देम व आदेमा गिरगे वहदा चवाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मा मुसलमान हा आइनी मच मानदारान कुता चीज़े ग्वत व चीज़े इश्त ताकि दुश्मन आमदेम बीत मकना उशिया बेजानंत के मुसलमान गेशा हरची के बुलोटंत पर अल्लाह हुक्मा आइनी दस्ता बितकंत वमा आफा الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير दाते वती रसूला च आयनी माला निशुमा नता छें तक आयनी सरा हब्स होश्तरे वले अल्लाह गेश कंत वती रसूला हर किसी सरा के बुलूटी व अल्लाह हर चीज़ सरा कादिर हैं मुराद हमशद के बनु नदीर ए इलाका के च मदीना से या 4 मील सराएं ए अल्लाह गो अर्जानी और वशी बे जंगश में मुसलमान दस्ता और तो शुमारा दात ए अल्लाह वती मेहरबानिया क्या ये शुमारा काफरन सरा गेश को ए पैमे माला के बेद जंगा मुसलमान दस्ता बेत इशिया माल फई गुशक भी इशे हुकुम च माल गनीमत हुकमत जदाएं इशे सरजमे बयान सूरत अल अनफाल तहा चारक भी मा आफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिदिल कुर्बा वल यतामा والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب चीज़ के अल्लाह उती रसूल दस्ता दात चमेते के मर्दमानी माला नी आपा अल्लाह व ये रसूल आयंत ओपा नज़दीकीना ओपा चोराया ओपा गरीबा ओपा रहगवजा होशकश में मालदारानी दस्ता तोर मवार्थ और हर चीज़ के बेदान शुमारा रसूल गुड़ा ये बिजीरत और चा हर चीज़ के शुमारा बेदारी चाहिए वता बेदारत बुत्रो से चा अल्लाह बेशक अल्लाह सक्के सजा दियो के मुराद पैगंबर सियाद वारसा बिजा बनु हाशिम व बनु अब्दुल मुत्तलिब दूला हमा चीज़ा गुशक भी के आयु का लाहते मर्द में तहा बंद बीबी उदा डन दरमी बिजा माल फई मुजाहिदा ने तहा बाहर नकनगे और बैतुल माल तहा ये मुचकनगे हुकुम पमशात के ये माल एयू का लाहते मर्दमानी दस्ता बंद मबी बल्कि आद के हकदार हूँ बाहर बीबी للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون पतंग दस्ते मुहाजरा के दरकनक बितकन चौथी लोगा और चौथी माला आलोटो कंत अल्लाह मेहरबानी वशियो कुमक कनत अल्लाह व रसूल अमशंत रास्तबाज
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. او پہمایا کہ جاگہش جوڑ کتگ اے لوگ تہا او ایمان تہا چایا پیسر دوز دارنت ہر کس کے ہجرت بکنت آئینی نیمگا و نامارت محسوس نکنت ہوتی دلانی تہا ہچ چھوڑیں تنگیے چا ہمیہ کے دیگ بتگا گچین کنت جگر وشیا وطی سرا تری وط گھٹ ببا و ہر کس کے تیر دارک بچ چوتی نفس بہلیا نی ہمشنت کامیابیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کنت یک مردم واجہ صلی اللہ علیہ وسلم گورا آت گوشتے کے من شودی گام اور واجہ مردم ہوتی لوگاں دیم داد کے چیزیں بیارت بلے آیا چاودہ ہچ دست نکبت اور واجہ توار داد کائنت کے مرچییں شپا اشیا گوت بارت اللہ رحمت ای سرا کائنت ایک انصار پادت کو گوشتے کے من اشیا گوتا داراں اور زورتے اور لوگا شد و جنین گوشت کے ای واجہ مہمانے پما ہچی پشت مگیج جنا گوشت بید گونڈوانی ورگاں دگ ہچ نیست گوشتے گونڈواں واب گیج و نانا نی دیما دیے گا وحدہ چراغا بکوش کیا مزانت کے منان ورگا نہیں ما و شما ہنچو بیشا ما وپسیں اور مہمانا چا ورگا سیر کت کو صحب بیے گا ہمیں آیت نازل بیت و واجہ ہمیں مردہ اسی حال داد کہ اللہ چاہتے کارا باز وشبے تک. صحیح البخاری. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. و آکے چاہائن و رند کائن ہمشیہ گوشند کے اے میں پروردگار بے بخش مارا و میں ہما براتا کہ چما پیش کپتگنت ایمان تہا و ایر مکہ میں دلانی تہا کنت پا مؤمنہ اے میں پروردگار بے شک تو بزکنو کو مزن مہربانی ہے. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. آیا تو ندیتنت ہما کے منافق بتا کہ گوشنت گوں وتی ہما براتا کے کافر بتگن چا کتابیاں کہ اگاں شما درکنک بتے گوڑا علمہ ماگو شما درکائیں و حبرا نگرے شما بابتا ہچ کسیگا ہجبرانی ہجبر و آگاں گون شما جنگ کنک بیت گڑما شما کمکا کنے و اللہ گواہی دند کے بے شک ای دروگ بندہ. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اگاں در کنک ببند اے ہما یعنی ہمراہیا درنی آیند وگاں گوں آئین جنگ بھی آئینی کومکا نکنند وگاں آئینی کومکا بکنند گوڑا علمہ پشتا مان دین تو تچا پدا کومکا نگنبا. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
ولی شما ترس آینی دلا گیشترین چا الله ای پمشا که هنچین قومی که فهم ندارند سمج ندارند بزن اگه آین عقلی ببتیں کڑ چشما گیشتر چا الله ترستند و منافقیش ویل کد و فرما بردار بتا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون جنگ کت نکند گوشما ہورکایا بید قلات بندیں کلگاں یا دیوارانی پشتا جنگ آئینی وطم وطا ترندیں شما گمان کند کہ ہورن تو حقیقتا آئینی دل جدا جدایند ای پمیشا کہ ای ہنچی قومی کے سرپد نبا ادا آئینی بزدلی اوچا مسلمانا آئینی گیشیں ترس نیمگا اشارہ بیا گائیں ازاں کافر منافق دلا یک نہا بلکہ یوکا وطی دنیای مفادانی حاطرہ یکا وشانی دلا فيكا دقرا باز زهرما كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم داروران تھمانی کے پری زیتا چاین و پیش گوستگ شتگند کہ چشتے شوتی کارانی سزا و پائیں ہست عذاب تورینو کے لہتینا چدا مکہ مشرک مراد زورتگا کیا چا بنو نظیر قبیلہ مدینہ درکنگو کم مساری ترا جنگ بدر تہا مسلمانی دستا لٹ ہوا یا مراد یہودیانی قبیلہ بنو قینقاعی کیا چا اشا کم مساری ترا پیسر ترا چا مدینہ درکنگ بتا واللہ عالم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين جو شیطان دابا گوشتے گو انسانا کے ممن دی وحدی کیا یہ نمن نیت گوڑ گوشتے کے من بیزارا چتو بیشک من ترسا چا اللہ کہ پرورتگار دراہیں جہان ہے وزا این منافقانی و شیطان درور یکی مثال یکی انچو کہ شیطان مردمہ کفر کنک پرمائی بلے سکیانی وحدت تچی تو گار بھی و بیزاری ظاہر کام منافقو ہمیں وڑائیں کہ یہودی و مشرکانی دیما ٹہل کنند کہ شما گو مسلمانہ جنگ بکنت ماگو شمائیں بلے جنگ وحدہ ہمراہ نبا و تچیر ديانت فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين دوینانی آثر ہمشند کیا دوزہا بنت مدام ہمیں تہا پشت کپند و ہمشند سزا ناانصافانی یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون او ایماندارا بطرس ست چا اللہ و بیچارت ہر یک کیا کہ چی پیش گب تک ایا پا باندھا تھا و بطرس سے چا اللہ بیشک اللہ زبر آگاہیں چشم کتگیں کاراں چا باندھاتگیں روچا مراد قیامت روچیں بزاں ایا چو باندھاتگیں روچا بزاں ہے ہنچو کہ شما باندھاتگیں روچا واسطہ چا پیسرا فکر کنے کہ ہمارا چیچے کنگیں وہ چیچے کنگی نہیں و قیامتا ہوں ہمیں بڑا غور و فکر بکنیت کیا یہ واسطہ شمارا چھ کنگی اور چھ کنگی نہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ و مابت چو ہمایا کہ چا اللہ بیحال بتاں گوڑ اللہ چوتی جندہ بیحال کنائیں تھا ہمشانت بدراہیں مردم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
یک ور نهند دوزهی و بهشتی بهشتیانی جندند کامیابیں لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ما ایر بگبتے قرآن کوہ سرا گڑا علمہ تو دیت عاجز بیگا اور تل بیگا چا اللہ ترسا ای درورنت ای مثالنت کے ماہش بیان کنی پا مردمہ تاکہ آ غور و فکر بکنند. هو اللہ الذی لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ہمائیں ہما اللہ کے نیست دگے معبود برحق بید ایا زانو کے چیرین و ظاہرین ہمائیں مزن رحم کنوک و مزن مہربان. هو اللہ الذی لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ہمائیں ہما اللہ کے نیست دگے معبود برحق بید ایا واجہند و پاکند بی عیبند سلامتی دیوکند و نگہبانی کنوکند و زبردستند زورا کو مزنیانی ہدا بندند پاکند اللہ چہمایا کے آئش شریدار جوڑ کنند. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ہمائنت اللہ جوڑ کنوک و بونگیج کنوک و صورت دیوک و ہمیں گنت جوان جوانے نام ہمیں پاکیہ بیان کنت ہرچی کے آسمان نی تہا ہست و زمین نے تہا و ہمائنت زبردست و جوانے خیرکار.